Banweng ya ka jeng sakut ka jeng yakran ka badang ya shakmat ha ka ba ki sang bhalang baper ki lalek pej bani ay ki kot kisla jong ki barjola ki badai ki nong belasngi ha ki shnong baper na kalyang deputy chief minister osing bhalang dahar ulaong ba shan no menteri rong ba ka jalau konrad ke sangma un salek ban ya kendu ya ki nong yalam jong ki kan hun sang bhalang baper ban pen bet ya ka kanrum ka kanram halor ka mat jong ka kam ka rukom ay jeng bet ya ki nong wan trai belasngi hapo ka jola ula kenturu ya kinong yalam jong ki kenhun sang bhalang bakin te lakam namar ba ka jola ka don kam ya kinong trai bella banle ya ka kam ka ba kinong trai traish nong kimla banle Apa tu kalau ini dimakin sa kan biji itu baru sih besar dan kan biji saya itu ya from my side they increase all the NGOs apa ayu kan kalau mata misal tu ini nak kamu jadi guna mungkin ini bor bagi anda ini kan di bawah nama kampus kan yang bayar ini yes there may be lapses here and there but personally from my side I declare something so it seems very limited to besar maybe dengan itu besar kita di berapa kali ujian kita support kalau pendain lah handai lah ngarang juan ke apa ini dengan dia kan dia baik kita ayu baik mabang itu kam gitu berkumpulong maksimum ni keterikasi jom ini hanya dan mata bakin melaka kita jom khabar keluar kita begini kerja dengan kerpat ini kan yang jelas kalau kita ya baru kedua government projects kedua government kedua private project hanya kita kata apa usul kreasi dan semua dengan all